Samathatha. Sanibonani ke bafowethu nonkiloza wethu enza buka le video lengenza nje manje igama lami ngumjozana ke ipromoter leli bafowethu lomculo wamaskandi. Hey namhlanje ngiphuphe nje enye ingoma ngilele ebusuku ebekade ngidlala lapha ku live noma bekade ngivakashelwe ke umnikazi wayo lapha ku live nje kuthangi. Hey athi nginiziswe le ngoma ukuthi thini ngisabathe ngilele location endlebeni ithi le ngoma lena Yabona kuba kuthiwa ngiyakwazi ukudlala ibasket akabe ngiyidlala le ngoma manje angikwazi ukudlala ibasket abafowethu hey ayizokutha le ngoma bafowethu anale le video ezolandela lapha bathi igama lakhe ke uKhayos Nzimande ihloko sengoma yakhe sithi Thabile ay hey mina ingoma zikaKhayos engiyithandayo ngithanda lethi Thabile ngicula njengamanje bese kuba lenethi Pamela anibona ni browser lezo ngoma lezo kaKhayos Nzimande bafowethu lapha kuma online digital stores bese ngithi mina nje kwathi benye bese ngithi inswila xa singamadoda ke ngicela ukuthi nimthameleke lapha noKhayos Nzimande ke ngiyabonga. Lungile watamtshela umama Thabile ngemkuba yakho edolobheni yokushintsha abafana. Lungile watamtshela umama Thabile ngemkuba yakho edolobheni yokushintsha abafana. Lungile watamtshela umama Thabile ngemkuba yakho edolobheni yokushintsha abafana. Ngimtshelanga ngoba ngithi uzoyeka Thabile lemkhuba yakho. Ngimtshelanga ngoba ngithi uzoshintsha Thabile lezenzo zakho. Ngimtshelanga ngoba ngithi uzoyeka Thabile lemkhuba yakho. Lungile wathi ngamtshela umama Thabile ngemkhuba yakho edolobheni yokushintsha abafana. Ukhona ngiyashekaya manje ukubisisu maye. Ukhona ngiyashekaya manje ukubisisu maye. Misala muva imfu ukijimisa abafana dadewethu isala muva imfundo ukijimisa abafana Thabile
Isale muva imfundo ukijimisa abafana dadewethu ukhona ngiyashakaya manje uqhubisiso maye ukhona ngiyashakaya manje uqhubisiso maye Angeke ngipheza. Uqala wakhincela iqanda eshisayo lapha empinjeni namhlanje lamnandi kangakisi lapho mfowethu Angihlezi nimlandi kabi yami. yabona wekhayose mfowethu hlezi ungabuka amavidiyo akho ushaya ulive ulapha kuma-podcast yabona manje la hayi ngeke bebende bewukhohlwa abantu lo-live lona mfowethu ngeke bende bewukhohlwa ngeke hayi uthi labona ubitman Patina ngicishe ngaphuthelwa ngibone engangeni bafowethu yazi bafowethu ngisacela ukumemezela bafowethu kunalento lena eyenzakalayo yokuthi umuntu ungamnaki ngoba ubona mhlawumbe ubuke wena i-external yakhe ungasangenanga kwi-internal yakhe bafowethu ake nibabuke i-internal abantu abaculayo bafowethu bayacula abantu lapha ngaphandle khayose mfowethu